ngicela ukwenza i-disclaimer. Le video izokuqhatha nabantu abafuna ukukucontrola, abafuna ukuku-owna bese iphinde ikukhulisa ngenkani. Ayincengi. Lalela-ke, mina ngangafike ngikhuliswe umama ongizalayo bese yena afuna ukungi-owna, ukungicontrola ukuthi ngingayimeli, ngihlezi ngidepende kuyena. Akangi-empowerish. Uyazini, ngizonika ama-advice abantu abawu-2 kuzoba ngakuwena ukuthi uwela ngakuphi. Kunomuntu ofuna ukukucontrola, ofuna ukuthi udinge yena ngaso sonke isikhathi, phuma kulowo muntu. Bese kuba nabantu abangafuni ukukhula. Kunomuntu ongafuni ukukhula, ongafuni ukuyimela, afuna ukuhlezi encika imeyili. Wena khula, mawungafuni ukukhula uzokhula ngenkani ngalesi sikhathi. Ubingelele u-changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Namhlanje kunabantu abanolwazi kodwa umbheka lowo muntu. Yabona umuntu onolwazi ofuna ukuthi uhlezi uncike kuyena ngaso sonke isikhathi, ongafuni ukuthi ube independent. Lo muntu loyo akaku-empowerish. Lo muntu loyo uyakucontrola. Yabona umuntu oku-empowerishayo, uzibona ukuthi khona into ayenzile kuwena mangase ungabe ungasamdingi ukuze uzenzele izinto ngokwakho, ube independently. Kunabantu abakuma-relationships nabantu abathile, kodwa labo bantu bafuna ukuthi hlezi udinga yena ngaso sonke isikhathi. Akafuni ukuthi ube independent, uyimele. Mawuthi ngiyaphuma, no ngisayo negotiate ama-business plan, no ngisaya kuma-business seminar, no uyaphi ngoba mina ngiyakwenzela zonke izinto nje. Umbheke umuntu wakho. Umuntu wakho ulwazi akunika lona kumele kube ulwazi lokuliberatayo la elizokwenza ukuthi uphile ngishe ngekho yena eduze kwakho. Angabi nefiye yokuthi wena muke wazi lo lwazi lolu uzobaleka. Uyabona mina izinto engihlezi ngiyikhuluma nani la, umuntu wami engithandana naye ngiyamtshela zona, ngifuna abe independent. Kukuyena ukuthi wenzani ngalo independence yakhe. Umuntu omhloniphayo nobona ukuthi ungaphezulu kwakho, noma umbona ukuthi u-advanced ngandlela athile, materially, educationally, spiritually and what's not, religiously, uma kukuthi uyamhlonipha, uyambona ukuthi unolwazi and uyancela, kodwa umlalela la ukuthi